Sheng nan chuan eng ten nge Mr. Luari ru chu atin sak azo chuan a thopui nu la chuan vo ina an hun man zo zai le chu hmuna an kal chan te chu Mr. Luan alaka feelings anei wanga ni thu soin Mr. Lu mai po ni law an thopui zinga po no la nei thu te chu asoya Sheng nan chuan alo zo chiang wat Chang pet le Mr. Wang pon an du ti asya a ma se aman asya lo der tla thu soin Chang pet chu adu a in anau panga Mr. Wang la adu a in au pa boxi ti in Mr. Lu po an tan chuan au pa thu chu asoya Sheng nan chuan au pat lo thu lo soi vatin baka Mr. Lu chu a mel cha in akul boka midang nen anin anglo shim shim ti in a soi le dua chuta Mr. Luan aron text le bok nen chwa vat du to boxi chu in tur chuan shain a cha thla khleng chuan in tirin a chwa san thei ta sham masi room a chwa san rualin Mr. Lu room number a shelo ti she chwakin phone manga zo mai chu atuma mase a phone lo keng chwak lo ti she chwakin lu le nga la tum chu room card po a keng chwak lo ti chu a shele nu no zonri stop chu tumin akala jaudi le apute room chu akek swala atopa chuan Mr. Lu room chu a mufu ve ta sham hlim em in anin kwala yin Mr. Lu room a chuan an thopui chen khat te an lo om ve chu ni in an hlim na chu a rei lo kher mai Sheng nan chuan midang anom ti a shil lo wang chuan a rukin a hauzoi sepa a nuwa ero game khelin an hlim le phian thunga zinga Sheng nan har chuan Mr. Lu le khanu chha chu mu in company lamin boina an to thu le thilman mo thla ka omwangin an mun pui lama a zina ngai tho thu chu alo soya hotela midang ruala let le mai turin alo cha bok room atanga a chwa nu in je kyan nen anin to ka Mr. Luwa a let le to ti chu je kyan na sha ta ka chuan Sheng nan chu a ruala let ve turin a soma Sheng nan po chuan alo rem ti ve mai bok hotela an let le nu chuan Sheng nan chu a na thok chho le mop mopin Mr. Lu po na a thokar laka Sheng nan nen an thalak te chu enin a hlim le vur chin hle a Miss Lee ero chuan Mr. Luan Sheng nan angai ven reng chu alo ngai thei vak law mun shana omri ma se phone call manga in be chau ve rengin anin karbo rak po a tha chau dun hle a chuti lain Sheng nan chuan phone call dongin apu ni kho shilawa adora atluk thule damdo ina an shwai thu chu an ron shila man mo tak chuan damdo in lam chu panin a thleng thwai bok Doctorin apu chu alunga chadlo thule admita ngai tur thu te soin ti fel tur chu ti fel vat turin a shila Sheng nan chu akal sun ngal ma se khumro ka omlo wangin doctor ne na chuan kir le in an har satna te chu a shila chuti la chuan damdo in adam lo pakhathian lo mu in an boina alo sha chuan a room bul loka room raka dalut mai turin na thok hau chu a shila Sheng nan po in an zara room an mu wang chuan lom thu soinan ei tur chu pe in awa mu a an nu pa ba ka afa pa te an lo oma an lo ti bok nen om ring na chi yangai lovin a chwa san le thwai thung Mr. Lu po chuan hun ola nei chuni ne Sheng nan biak tum ma se Miss Lee in lo ti boy le se lawang chuan biak lawa atlak le chin Sheng nan ero damdo ina apu ompui chotin apu te ya na ron tlo chuan VIP room ma an lu chu makati hle a Sheng nan chuan an room piam mai yami pangil nei deuina omtir thu chu asoya chuti lai chuan nurse lokalin damdoi ei tur lo ken pa chuan bil pe kan ngai thu chu aron shila room la tir tu pa in atum sakemu anti kha alo tum sak me alo ti chu an she chhuak ta chau apu aron har soi bok nen pon lama in betura chhuakin Sheng nan chuan ti dan tura sha lo thu le sum chutiang za ta tam akol lo thu te chu asoya amang ang hle a Mr. Luwa vabyak don la in anin kar chau nilawa anu le Miss Lee in an sha chuan an ngai kholo hlau boxi
apute chuan akar chu pe in poisa tlema zong chu anei thu soin mangtur chuan a shila shengnan po apute che danin a chhawng bok nen ama a poisa po ka dil ngoi ngoi powa a phal ngai lo la ya chutia a dil ni mi alowa a pe chu alom bok nen a hnuk chu a ul ve hiala apu room pona adin reng lai chuan an room pia omputar fapa khalo chuakin arun in mil shati ra lu jeng ani thu le apa ria pui ve thu te chu asoya shengnan po chuan a ming chu alo soi ve mai reilo te ti ti dunin lu jeng chuan mechanic ani thu te chu asoya shengnan po chuan hotel pakhata a tho ve thu le tuna chuan apu adam lo bok nen apu dore en kol tel tur thu te chu asoi ve luama chumi nuwa chuan apu ngai ven turin alu sana lu jeng po apa ngai ven turin alut ve ngal shengnan chu apu adam lo bok nen ador khar sak top chu thil ti chi ani bok si lawa apu dor en kol sakin hotel lama na a thok boka zan lama dam do ina apu dam lo ra puin a boy boka hun ol le ha dam na hun chu anei me ulawa chuti rualin Mr. Lu ne na changin engma chanchin a shemu mal lawa anin bekha tabok nen anun chu a ha thla ka ti in a chaw ve chin tak zeta han puya han chhok tu tur ei anei ve bok si lawa zan khat apu dora nga lai chuan customer pakhat ne na changin complain dongin a ei siama chuan asama tel thu soin amana pek don lo thu chu asoya chutia kalmai atum chu lu jeng kharon langin chupa chuan abum ti soin sam chu ama dalui ni thu te chu asoya samlem aken na a chat po chu a phor saka police ne na report tumta ka chuan chupa chuan hlawin eiman chu pe in a chhuak ta wangwanga shengnan chuan chulai hmuna enge lo ti ve a zo chuan manzan anin bia khan apu dora soi kha ala sha jeng thu le tlo ve shim shima du ba ka akal rem chan wanga lut ko ye ni thu te chu asoya shengnan po chuan apui wanga lom thu soinan ei tur toi taka sem sak tur thu soin akal sana lu jeng po in nui sukin en zui ve bok shengnan chuan andam do in bile en molmol la yin message jang nen in tokin message jang chuan apu chanchin a sha thu le chumia wanga poisa po anma mo tam don thu te a sha thu asoya lujin chu ti boy lo tura ti in napoi mo a thowangin a ril ru lo po pen sak lo turin a shila anin kar chu soi zoi le in kop thean ni lo zia alan chhozel don tho soin tun hun chu rem changa la a amamu ang poisa di la afa pa chu kal san mai tur chuan a shil le shengna nero in chu tiang khopa adu lo le angai hniam chu a ril ru chu ana hle a Mrs. Chang chuan Mr. Lu chu kolin shengnan chu abyak tir zui ngal ma se shengnan chuan engma in chen na lam soi lovin anu nen anin mu thu le in tur andom dun thu ringot soin phone chu pekirin akal san ta da ya Mrs. Chang po chuan lulul ati mel tak zet du tok mai lovin Mr. Wang chu a cabina mu in Mr. Luan wani thu soin phamoi kwal vak lo chuan shengnan nin anin kop chu adu lo thu te chu asoi chuak veka bia ka du chuan ti in a secretary phone number chu a pe zui bok Mr. Wang chuan thil omsia a sha chanta ka chuan shengnan awan nei ve to don ne mo ati kha hun har sa ala tok don chau ti she thiamin atunu chu alainat ve hle shengnan chu apu dam do in bile en chuan atum ain anom rei bok nen test neu neu le VIP room a anom wang chuan bil chu asang em mai bok si a ti ngai na shelo zeta indom kun na om lai chuan ji kyan lo langin shengnanin a mu rol chuan in sum thengang lowin a chap taringota poisa tam tak an ba to thu le pek tur mai anei bok si la wang chuan alunga in a har satna te chu a shil taringota an pelawani chuan apu in surgery anei theidon lo thu te soin alung chle bok ji kyan chuan hnem ve vatin lungai lo tura shilin poisa chu amana neya apek sak vek tur thu chu a shila
Shengnan chu chap to lo tura ti in a thlem molmola bil petur chuan anin shwai zui tangal bok. Mr. Wang chuan Shengnan omlo lai chu in Jaudi le Shengnan pute te chu mu in an bo ruak in lumlet vel chu azo chianga Shengnan ta na mi pachatak thlansak chu adu ani. Jaudi in Shengnani tanji kiana adu la yin Shengnan pute chuan Mr. Lu adu ve thunga ma se an chatna lai le an du sakna lai te in soi sak tonin an changkai na le Shengnan a hadam dan turan soyan soi ta ka chuan Mr. Wang chuan Shengnan tan chuan ji kyan ngei chu a chadoni na sia a Mr. Lu a kop chuan har satna tam tak ba ka buaina ato bel zwal don ti sia in Shengnan tan chuan ji kyan chu anem het tangal. Mr. Wang po operation nei mekin ji kyan le Shengnan chuan pon lama an ngak rana ji kyan chuan Shengnan ril ru ha taka om chu a thlamwanin a hnem ve reng bok. Vane thlak takin operation po chutlang takin an zawa Mr. Wang po a that thu an sha chuan an ha dam huai kebina anin dalu le nuwa Shengnan chuan chanchin shil tumin Mr. Lu chu a kola ma se Mr. Lu chuan ana thona a phone the ngilin Miss Lee chuan lo lak saka Shengnanin Miss Lee nin an omdun ti a sha chuan a hnwal ngal roi chuta Miss Lee chuan na an nga ba ka an boy wangin shil tura nei chuan ama shil mai tura ti in Mr. Lu chu alo shil mai tur thu chu asoya Shengnan chuan anin mu masak ber chuma Miss Lee chung kam she chuakin tuna po a hnuai thok ang lekin ala enti chu asia a in seru cheu alo kol ti shil sak tur chuan ati taringota phone an da nuwa ero Miss Lee chuan Lu jinan a sha lo nan ti in a kol li sa chang chuan Shengnan ming chu a delete zui ta maka Mr. Lu po a phone the ngil wang chuan lo let le in a mu mai lo wang chuan Miss Lee chu a phone a the ngil lo lam tur a kal thu chu a shila a lo mu le mu lo chu a zot bok Miss Lee chuan chatakin a lo pe ve mai boka Shengnanin a lo kol ti ero chu chete po in a soilang lo a chwa san zui tangal dai an ho konga chuan thil ei turin an koya Miss Lee chuan an hon kal to tam tak soi chuakin an sul nu te a fan kwal pui boka a to pa chuan dora in tur dum dunin an chola Miss Lee chu in puangin Mr. Lu ne na chuan hun rei takata to alo du thu soin hun rei tak a zep to thu le a ma kha chuan akia nga a om reng chin wangin a shil du ngai lawa ma se to na chuan Shengnan a nai tak dan le aril ru song song a petak ngel do na a sha ta wanga in puanga ni thu te chu asoya chan hlen a hlo thu te chu asoi tel bok ma se Mr. Lu chuan a du na chu pom sak lovin a chwa san ta zoka Miss Lee pon no la ni chan zia sha in aril ru chu ana ve hle damdo in lama ji kyanan Mr. Wang chu tlo in Mr. Wang chuan an pahni chaw anom chu rem changa la in ji kyan chu adamdo in bil zong song apek sawanga lom thu shil ma sa in chuta Shengnani laka aril ruput dan soi puin ji kyan po chuan Shengnan adu ti chu a phabik lawa ma se Mr. Lu a thlan zo ka wangin Shengnan chu norlui atum lo thu chu asoya Mr. Wang chuan Shengnan le Mr. Lu chu indu viau ma se an na chu leile van angani a nakin loka anin du na chu ala top mai don ti soin Shengnan nu le pa te po an tlang vanulat lai chuan indu tak le in mangai tak an ni a ma se an din mun in thlawanga an chung ko bora ke cha dan te soin Shengnan chu chutyang tok ve tura ado lo thu te chu asoya chu wang chuan Shengnan laka beidong lo tur chuan a shil ve bok le lama Mr. Lu te po ina hol to in Miss Lee kol dongin Miss Lee chuan a top nan Mr. Lu laka chuan in puang le in ma se adu ang chan na a mungai don lo ti a hin sha chan thu te chu asoya a beidon to thu chu asoi tel bok
ama a sheng nanin alo kol tho le a shil lo tho te a kol le sa changa a dilit sak tho te soin a punat na chungchang ba ka a serious wanga zaipui hiala to tho te chu shilin a omda na chuan Mr. Lu laka a beidong ve to tak zet ti chu a shata a ril ru po chu ana tak zet ti chu a shat bok Mr. Lu po chuan shengnan pu chu adam lo ti chu a sha a ma se serious takani ti a sha lo wangin a chhong ve hle a ranglamin su haya chuan a thlok let le ta ngal bok shengnan chu je kyan nen in bia in je kyan chuan apu adam fel ve le mundanga a rwalakal tora somin ama ngein hotel din tum thu le chuta chuan in char sa somin ama ne na bul chan that chu a soma ma se shengnan chuan lo narin apu dam do in bil po aru le ve tur thu suin alaka be sei nei tur chuan a du lova je kyan ril ru chu atina ti in sha chung chuan she om ti takina kalsana je kyan po in shengnan ril ru chu a ne ve ngai don lo ti chu a sha chiang ta boka du vyang ma se akal ti rangai ti chu a sha thiam ta bok shengnan dam do in corridor ra a chut lai chuan Mr. Lu po lo thleng ve in shengnan hmu ral chuan a kwa ngal thlopa shengnan po chuan kwa let ve in a ha dam song songa in sha in a mitui po chu adang seng me ulawa anu chuan in thing harvatin a korman to set a mitui wanga a table thu chu a soya ngai dam chu adil sui bok Mr. Lu ero in adu phot chuan a mitui shuk na na mang turin alo shil thunga ma se shengnan chu Mr. Lu laka chuan lung oi lovin zana Miss Lee in a kol lo chan ba ka a biak mu mal lo wang te le a kol bek mi lo wang te chuan a lung oi lo hle a Mr. Lu po chuan a dik lo ti in sha in ngai dam chu adil bok na awanga a boy thu le tu na china chuan a ngai ven reng to tur thu te chu a soya shengna ne ro ala lung oi mai lawa Mr. Lu chuan alo om lo chungin anu in alaka soi na yem ni ti in zota shengna ne ro in engma soi du bik lawa Mr. Lu pon shengna nin har sana tam taka tor la ya akya nga om lo wangin she omati ve hle a chuta je kyanan alo boy puya andam do in bil zong zong alo pek sak vek te chu shengnan tan chuan bel pani tling lawa in sha in a in thiam lo zwal hle a shengnani ne chutianga thlen nu po a abiaka chanpuina adi lo wangte chuan alom lo bok anin kar chu apa ngai theiri mot lawani bere aranglama shengnan puti ya bengalin thil thleng le je kyanan bela pek chungchang te chu soin shengnanin ama adil zok mai lo te chu alom lo thu chu asoi chuak ve a ma se apute ya chuan shengnan chuan ati tur dik taka ti thu le Mr. Lu chu shengnan din hmuna ding anga in ngai turin a shila anu in angai na lovin anin kar en thlavi renga chuti laya a poisa tam tham tak lo dil chuan tunu in nge poisa wanga kopangai lo theyang ti in shengnan chu a chan bura Mr. Lu po chuan dik ti le si in shengnan ti lung oidan tur chu azot le chu chu ka chu ero ama azong chuak turin alo shil thung lelama shengnan po chuan apute ya chu adora kalchilin Mr. Lu nen anin karle Mr. Lu lom lo na te soin a thinarim ve hle lain apute ya chuan Mr. Lu lam chu chang ve le tlatin Mr. Lu din hmuna ding turin a shila ibel nu in har satna ato lain nang engma shilawin mi padangin lo boy puise ilombik do nemni ti ina shilfia a shengnan po chuan ati mama deu chu a intivele no chanchin a shat vele Mr. Lu alo le le ngal ti te a shat tak le zela chuan Mr. Lu wan angai poimo zia le angai sak zia te chu she tharin a hlim le vur vur viau to Mr. Lu chu an ina changa inson chwa tumin akal lai chuan anu chuan lo bedingin akal na tur chu alo zota Mr. Lu chuan shengnan har sat na to soin akyanga omadu thu chu asoya Mrs. Jangiro in na tam takan nei la ya meiche pakhata boy pui reng chu alung ni vak law ari ru zong zong a pek wanga shengnan chu atan du lawani thu te chu asoya Mr. Lu chuan anu hne na chuan
alo en kol tur na a za thu soin chu wangin a tho ha na chu a thlon tir mai don lo thu chu a soya company lampo boy pui fel vek to in aron le thu le tuna chuan shengna nin amamo a apu adam lo bok nen akia nga hun man adu thu chu a soya mrs chang chuan an chung ko inkar zaw zia soin anin mildon chuang lo thu chu a soi le mr lu chuan ka omlo chungin akia nga engei lo soi ti in zot le ta mrs jangero in biak na pa ngai mai ni thu chu alo soi ve tlat ma se mr lu chuan shengnan omda na chang khan in biak pa ngai mai ani chu a ring chia law shengnan chu boina dang thlen lo turin a shilet maka mrs jangero a khosak dan chu adu lo thu soin chutianga ama a om ngai lo thu le fa pathoi thei takani a na che angai sak chin thu te chu soin tuna chuan idanglam to hle mai a ti a mr lu chuan adanglam dan chu adu dan takani thu le ami malnu na chuan thu nei tum lo turin a shila khol ang maya na thoreng chu atum lo thu le nun chen tur a nei ve thu soin a kal san zui ngal mrs jang po chuan dan ngai na she lovin a en liam ta ringot ji kyan po shengna nin a nar ta ka chuan ama in a thil tum ti hlotlin tum chuan akala shengnan chu le kha nu che in chak taka om tur le a thin lung du dan zom zel turin a cha a chuti ralin mr wang ne na chuan angin na a ti hlotlin thei tak lo wangin thu pha chu choin le kha chu a nu chia ve bok Mr. Lu po chuan Mr. Wang chu damdo ina kan ve in jaudi te hne na changin engkim a shevek bok nen chu mai ba ka Mrs. Jang Khan lo mu in shengnan a mu nyam zia te a sheve vek bok nen phuba lak nan a room chunga chuan a tir kwal vela Mr. Lu po chuan nya lowin thuoi tak chuan ati anga piang chuan a cheve zela bia ka tumero chuan Mr. Wang chuan a chau thu soin a mu thil san da ya Mr. Lu po in hadam turati in a chwa san vele mai shengnan ril ru ne le tumin dora chuan a kalchila a thiamang tok chuan puin na te chu a tho puya shengnan po chuan a ho to bik law nen a be che to bik law mase indu ero chu ala indu ve tlata Mr. Lu la in customer chhona zeilo bok nen an customer nei ve chhun te chu a hnot dar jok zela shengnan po chuan ha thla ka tilutuk chuta Mr. Lu wan in date puya som chuan shengnan chuan na anga thu soin alo hnial vata Mr. Lu ero chuan a som lui ve tlat atopa chuan shengnan po chuan andor khat veka customer a huilu thei chuan a remti tur thu soin Mr. Lu po chuan alo pom ngal thlap secretary meng chu bengalin company ya na thok ho chu dora kaltir turin a shila mase dora chuan bodyguard ang maya su tha mipa vek chu an thu khat mur maya shengnan po chuan makati leklek Mr. Lu chuan secretary meng chu bele in meichia tlem tal anom velawem ni ti in chu baka pa ngai dewa in chele khosa tir tur ishelawem ni ti in a hauzui molmola secretary meng chuan khatyang ba ka pa ngai anom do nem ni alo tilet boxi mase chingfel le turin atlai to shengnan chuan antan chuan ei tur siam sak molmola Mr. Lu ne na chuan boss swal tak angai lan ka du hlei nem ti in a phur sur viau Mr. Lu po chuan lo pui ve zela mase chung hola chuan Mr. Lu thu pek chau chu zomin ei ruwa ti le an eya tos asiam le an din puya asoi ang chuan an omani bera chuta shengna ne lo chwa chuan date chu an nei thei ta em a lo zot le wat shengnan po chuan a thu soya adin nge tur thu in lo changa chaukalama alu san nu chuan Mr. Lu chu lom ta hle in anaute ho chu abial no in date nei puya asom na apom wanga tos nei turina shila anni po chuan ding ngal vatin an no chu an lo dum kang ve ngal vat